Icyumweru cyiza cyo kuri tariki ya 22 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2020. Reka nkomeze kukwifuriza kugubwa neza wowe uba wahisemo kubana natwe mu biganiro amakuru tuba twaguteguriye umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Niba wifuza gukomeza kubana natwe rero jya munsi y'iyo video yawe hepfo gato mu ruhande rw'iburyo ukore kuri subscribe ndetse unanyeganyeza akazogera kugira ngo ujye uba mbere mu kuba wabona inkuru mu gihe tuba tumaze kuzitegura ndetse no kuzitunganya. Bari mu karere k'ibiyaga bigari ku mugabane wa Afurika ndetse no hakurya iyo mugabane wa Afurika, namwe mukomeze kugubwa neza ndetse munakomeze kugira umunsi mwiza no gukomeza kugira ibihe byiza. Mukomeze rero kwirinda ndetse munakomeze gufatanya mu kurwanya icyorezo cya coronavirus, cyane cyane rero mu ngamba zamaze gushyirwaho mu kwirinda ndetse no gukomeza guhashya ikwirakwira ry'iki cyorezo mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, yaba no ku mugabane wa Afurika, hakurya y'umugabane wa Afurika ndetse n'ahandi henshi ku isi. Muho rero abantu benshi bagenda badukurikira cyane cyane muri gahunda yacu y'amakuru. Nk'uko rero mumaze kugenda mubimenyera, buri mugoroba tukaba tukugezaho update cyangwa se amakuru mashya arebana na COVID-19, akaba ari icyorezo cyugarije isi, ariko cyane cyane tukaba twe turebera hamwe ibijyanye n'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'amakuru atangazwa na Minisiteri y'Ubuzima ku birebana n'izi update, ndetse kugira ngo abanyarwanda bakomeze kumenya uko imibare ihagaze ndetse naho abantu ubuzima bwabo buhagaze kugeza magingo. Y'amakuru mashya rero atugeraho kuri coronavirus COVID-19 kuri tariki ya 22 Werurwe 2020, uyu munsi hagaragaye abandi bantu bagera kuri 2 barwaye coronavirus. Ibi ngibi bikaba byatumye umubare w'abarwaye coronavirus mu Rwanda ugera kuri 19. Nyabona rero Nyagasani itabara, kuko ibintu bikomeje kugenda bikara ku buryo bukomeye. Bamwe rero mu bagaragaweho n'iki cyorezo kuri tariki ya 22 Werurwe 2020 ni umugabo w'umunyarwanda w'imyaka 32 wageze mu Rwanda ku itariki ya 19 Werurwe 2020 aturutse i Dubai. Undi rero wagaragaweho n'iki cyorezo ni umugabo w'umunyarwanda w'imyaka 34 wageze mu Rwanda ku itariki ya 20 Werurwe 2020 nawe aturutse i Dubai. Abarwayi bose baravurirwa ahantu habugenewe, hanashishikajwe rero ko abantu bose bahuye nabo kugira ngo nabo basuzumwe ndetse bitabweho n'inzego z'ubuzima. Abaturarwanda bose barasabwa gukomeza kwitwararika nk'uko byatangajwe n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe. Ingamba nshya zafashwe zizamara ibyumweru 2. Ubucuruzi bw'ibikorwa bitari iby'ibanze byahagaritswe, ingendo zihuza imijyi n'uturere zahagaritswe, ndetse n'ingendo zitari ngombwa no kuva mu ngo nta mpamvu zihutirwa birabujijwe. Abanyarwanda n'abatuye mu Rwanda byemewe n'amategeko bataha nabo rero bakaba bazashyirwa mu kato mu gihe cy'iminsi 14 ahantu hateganyijwe. Murasabwa rero gukomeza kubahiriza aya mabwiriza y'inzego z'ubuzima, hitabwaho cyane cyane rero gukaraba intoki kandi neza. Ikindi kandi hakanubahirizwa intera ya metero 1 hagati y'abantu 2. Ikindi kandi ibimenyetso by'ingenzi bya coronavirus ni inkorora, guhumeka bigoranye n'umuriro. Umuntu wese ugaragaza ibimenyetso asabwe kwihutira guhamagara umurongo utishyurwa ari wo 114 cyangwa akipimisha akoresheje telefone ye, agakanda akanyenyeri 114 urwego, maze ugakurikiza amabwiriza, cyangwa akohereza email kuri call center ya @rbc.gov.rw, cyangwa se akohereza ubutumwa bwa WhatsApp kuri 0788202080, cyangwa se nanone akaba yakwitabaza umujyanama w'ubuzima umwegereye. Mu kanya gashize kandi ndimo nembera mu mujyi wa Kigali ndeba uko bihagaze, ndeba ibikorwa ko birimo biragenda, cyane cyane bimwe mu bikorwa byakomorewe kuba rero bigumyeho mu gihe ibindi bikorwa byahagaritswe. Ndimo ndeba urujya n'uruza rw'abantu kuko abantu batembera, gusa bisa naho rero ari ibintu bigoranye cyane ku bantu bamwe na bamwe cyangwa se kuzabyakira bisa naho bizagorana, ariko nanone bigomba gukorwa mu rwego rwo kwirinda. Buri muntu wese akubaha izi nshingano ndetse n'aya mabwiriza yashyizweho kugira ngo dukomeze gufatanya mu kwirinda ndetse no gukomeza kurinda igihugu cyacu. Nabonaga rero ambulance, imodoka rero zitwara abarwayi, ngira ngo murabizi, zicicikanamo rimwe na rimwe. Rero bisa naho hari abantu nanone bakomeje kugenda bandura, bagahamagara bakaza rero kubitaho cyangwa se bakaboherereza ubufasha kugira ngo bakomeze kwitabwaho. Niba umuntu yanduye si ngombwa ko asohoka mu nzu ngo ajye kuba yakwanduza n'abandi. Niba ubona rero waranduye cyangwa se ukagaragaza ibimenyetso by'uko ushobora kuba waranduye COVID-19 rova, ushobora kuba wahamagara ziriya nimero nakubwiye ku murongo utishyurwa ari wo 114. Ikindi kandi cyangwa se ukaba wakwitabaza call center. Ni ukuvuga ko rero ushobora kuba wabandikira kuri mail yabo ariyo @rbc.gov.rw, cyangwa ikindi kandi
ukaba wakwisuzumisha ukoresheje telefone yawe. Nakubwiye ko mu gitondo ubu buryo burimo urageragezwa kugira ngo abantu barebe ko bajya bisuzumisha batiriwe bava iwabo. Ushobora gukanda akanyenyeri 114 urwego maze ugakurikiza amabwiriza kugira ngo ubashe kuba wasuzumwa uherereye iwanyu mu rugo. Cyaba ari ikintu cyiza kuri buri muntu uwo ari we wese mu bari mu rugo, mu rwego rwo gukomeza kwisuzuma ndetse no gukomeza kumenya uko iki cyorezo gihagaze, ndetse cyane cyane nawe ubwawe ukabasha kumenya amakuru akwerekeyeho ku birebana n'iki cyorezo cya corona virus. Ni icyorezo gikomeje guhangayikisha isi, icyorezo kandi bigaragara ko umuti n'urukingo mu gihe bitaraboneka bikiri ikibazo gikomeye cyane cyane rero bimwe mu bihugu byamaze kugaragaza umubare munini w'abantu bamaze kwandura iki cyorezo. Nko mu gihugu cy'Ubutaliyani baciye kuko abantu barenga 600 bamaze kwitaba Imana mu masaha 28. Urumva uburyo iki cyorezo kirimo kirica abantu benshi cyane mu bihugu byo ku mugabane w'i Burayi. Ni ukuvuga ko rero hano mu Rwanda turacyafite amahirwe, abantu 19 ntabwo ari abantu benshi bashobora kwitabwaho bakaba bamererwa neza. Ariko twebwe rero tutarandura cyangwa se abakiri mu ngo ndetse n'abandi mwese mwasabwe gukurikiza aya mabwiriza, musabwe kuyakurikiza mwivuye inyuma kugira ngo rero hatagira ikiba cyangwa se cyarogoye ubuzima bwawe ugasanga ubushyize mu kaga nyamara wari umeze neza. Nta mpamvu rero yo kugira ngo ubuzima bwawe ubushyire mu kaga. Icyo usabwa gukora ni ukuba wakwirinda, ikindi kandi ukaba wanarinda ubuzima bwawe n'ubw'abawe mu gihe ubona ko rero ari ikintu gikomeje kugenda gihangayikisha isi ku birebana na coronavirus. Hanyuma rero mu karere k'ibiyaga bigari igihugu bisa naho kitaratangaza umuntu usa n'uwanduye muri icyo gihugu ni igihugu cy'u Burundi. Naho rero ibindi bihugu byose bisa naho abantu babarizwa muri ibyo bihugu bamaze kwandura, ndetse n'abandi bagiye bakora ingendo muri ibyo bihugu baturutse mu bihugu by'amahanga bamaze kuba bakwandura. Cyane cyane bo muri Uganda ku munsi w'ejo nabo bemeje umuntu wabo wa mbere wanduye coronavirus. Hanyuma rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa ni hamwe mu ho byahereye, cyane cyane rero mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse rero wajya no muri Congo Brazzaville naho rero hakaba hari abantu bamaze kwandura, mu gihugu cya Kenya, mu Rwanda ndetse rero no mu bindi bihugu. Mu Rwanda rero mu karere k'ibiyaga bigari niho bafite umubare munini w'abantu bamaze kwandura iki cyorezo, kubera ko tumaze kugira umubare w'abantu 19 kugeza magingo aya. Urumva ko ari ibintu biteye impungenge ndetse binababaje cyane ko birebana rero n'iki cyorezo gikomeje kwibasira abanyarwanda. Gusa abantu benshi bagiye bandura, biragoye ko ushobora gusanga umuntu wanduye ataraturutse hanze y'igihugu. Ni ukuvuga ko niba waranduye utaraturutse hanze y'igihugu wandujwe n'uwaturutse hanze y'igihugu, kubera ko abantu benshi mu bagiye batangazwa ko banduye ni abantu bagiye bakora ingendo mu bihugu by'amahanga bakagaruka mu Rwanda, ariko ugasanga hari n'abandi rero babigendeyemo kubera ko bagiye bahura n'abo bantu bakoze ingendo bavuye mu bihugu by'amahanga iyo kure. Ugasanga rero hamwe mu virusi yatangiriye, virusi yamashije kuba yajya mu abantu bakayizana, umuntu akaza abona nta bimenyetso agaragaza, ariko yagera rero inahashira iminsi 3, 5 ugasanga rero aragaragaza ibimenyetso by'iki cyorezo cya coronavirus. Gusa rero ingamba zizakomeza gufatwa kandi n'abanyarwanda bataha mu gihugu cyabo bagomba gutaha, abifuza gutaha bagataha, ariko bakamenya ko bagomba kujya mu kato k'iminsi 14 nk'uko inzego zibishinzwe zibitangaza, kugira ngo rero babashe kumekinga sure neza ko nta cyorezo ufite ushobora kuza umunsi wa mbere wamaze kwandura, basanga rero cyangwa se bagupima bagasanga nta cyorezo ufite ariko nyamara ugifite. Ni ukuvuga ko rero muri icyo gihe ushobora kwanduza abantu benshi cyane, nk'uko rero Minisitiri w'Ubuzima yakomeje kubitangaza. Dr Ngamije Daniel yavuze ko mu bantu 17 banduye bivugwa ko hari abandi 680 bahuye nabo. Kuvuga ko abo bantu bose rero babaye barahuye nabo bakabapima bagasanga bafite coronavirus. Urumva ko ryaba ari kwirakwira mu gihe gito kandi rigafata umubare munini w'abantu benshi cyane. Niyo mpamvu rero dusabwa kuba twakurikiza amabwiriza duhabwa n'inzego zibishinzwe, ikindi kandi tugakomeza kwitwararika ndetse no gukomeza kwirinda. Imibare mishya ku cyorezo cya coronavirus rero aho tuvugana kugeza amagingo aya nuko 332 n'abantu 134 bamaze kwandura, hanyuma abantu 12 n'abantu 436 bamaze kwitaba Imana, ndetse n'abandi 96 n'abantu 958 bakaba bamaze kuba bakoroherwa ku birebana n'iki cyorezo cya coronavirus. Hanyuma rero umubare wamaze kwitaba Imana uyu munsi wiyongereye ku buryo bukomeye. Muri Iran uyu munsi hapfuye abantu 129, hanyuma rero muri Espagne hapfuye abantu 375 bose. Hanyuma rero mu gihugu cya Amerika hapfuye abantu 89, mu Butaliyani hapfuye abantu 651,
uyu munsi umubare w'abantu bitabye Imana wiyongereye ku buryo bukomeye kubera ko tutariye abantu bose bitabye Imana uyu munsi, bakaba rero bagera ku mubare w'abantu 1,429. Urumva rero iki cyorezo kitugeze abantu 1,429 uyu munsi bitabye Imana. Reka mbashimire mbifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza, mukomeze kubana na gahunda, natwe mukomeze kubana natwe muri gahunda zose, umunsi mwiza kuri mwese. Bye bye.